Bok ekipa, današnji kućni rekvizit su nam čarape. Uz čarape ti naravno treba i nešto tipa parket ili pločice, nešto po čemu će se te čarape klizat, znači poante u klizanju. Ako nemaš klizajuće čarape, onda možeš staviti nekakvu krpicu na pod pa usput pod i izglancat. Za početak idemo na iskorake, desna noga iza na prstima, odskliže se iza, na lijevoj se spuštaš dolje i vrati gore. Cijelo vrijeme po podu. Udah, izdah, pazi da ti to prednje, lijevo koljeno, vidi, ostaje iznad pete i vrati. Ako ne možeš toliko daleko, odeš malo i vratiš se nazad. Bitno je da se kližeš, ajmo još jednom. Iza i vratiš se gore. Druga noga, 5 puta. Prednje koljeno isto tako ne bi trebalo plesati, lijevo desno, trebalo bi biti čvrsto i stabilno. Još 3, udah, izdah, 2, udah, izdah i zadnji put, iza, dokliži se naprijed, otresi malo noge, spusti se dolje u mali čučanj i sad ti treba puno mjesta oko tebe, jer desna, odnosno lijeva noga ide iza, prekriži iza, vrati naprijed, zamijeni. Druga strana, iza, naprijed, zamijeni. Ostani nisko s kukovima cijelo vrijeme, iza, naprijed, zamijeni. Udah, izdah, zamijeni. Noga, naprijed, vrati čvrsto u kukovima, čvrsto na toj jednoj nozi. Ne daj da te taj zamah povuče. Noga je pružena daleko od tebe. Pruženo koljeno, pruženi prsti na stopalu, leđa ravna, trbuh stisnut. Kad si dolje u čučnju, stisni donji dio trbuha, podvuci lagano zdjelicu pod sebe. Pazi da ne lomiš donji dio leđa zbog čučnjava. Noga, iza, naprijed, sredina. Iza, naprijed, sredina i zadnji. Još jedan, iza, naprijed, sredina, otresi noge, malo smo ih probudili. I sad idemo položiti za sklek. Leđa su ravna, trbuh je stisnut. Lijeva noga, gore skoro do ruke, pruži ju i vrati. Pruži i vrati. Izdah, udah, izdah, udah, još jednom, izdah, udah. Bravo, super, druga strana, ja ću vam se krenuti na kontra stranu, tako da imam mjesta za nogu. Sklek, ajmo skupa. Strana, vrati. Strana, vrati, još samo 3, 2, 1. Dobra vijest, idemo na pod. Desna veđa. Stopala su na podu, koljena su u zraku. Podigni kukove u zrak, pruži desnu nogu, vrati, spusti. Kukovi gore, lijeva noga, vrati i spusti. Visoko kukovi u zrak i pazi da ostanu visoko kad pružiš nogu. Trbuh stisni. Stisni guzu, stražnji dio bedra, leđa. Gore, pruži, vrati, spusti, nemoj zaboravi disat. Gore, izdah, udah, pruži, izdah, vrati, udah, spusti. Izdah, udah, izdah i udah. Gore, pruži, vrati, spusti, još jednom, gore. Pruži, vrati, spusti. Bravo, super, svaka čast. Trening ste odradili. Za danas s čarapama i parketom vidimo se s nekim drugim rekvizitom.